Taufua from Lalomanu Beach. Ya ole to a te nu mai Lalomanu leso. Paisi awa o le tau. Malolongo si le weekend ade to te liwa tu ni sila. Taufua atu mai Lalomanu Beach leso astona leso no September pale manino tato wata ono le galakin. It's gonna rain. It's time away from everything. Premio le malolo paima pasina koma this weekend. Ya le baingan na mai Lalomanu. Ole beach nei Lalomanu sa ilung ole ya ole numero sfulu lang at some states sa ir kay mi nga o il beach nei le paatu langanga ole o po iyo o matapang amang ngay lang so relatin laut ta el samta lolo nai turisia Samoa le nei vai tau le sanga salo na malanga mai po ile le umaru fa po ya lo Samoa nei mato pero manisi nei tayao el tato watale na pu mai ya malanga mai pia e o mai nei ku ngel ya po Lalomanu so ba tato video la a mo langa olai check in lo fa le lai tau fai ya le Data penal fal. Ya, onga. Pa uli ya le. Das wale manino po magtatu wata pa tanga mai. Ya, no fonga ni sa palengai na tsunami. Ya, lum kwa mga yan meli. Kasi ya la, ya sa time yo leso ko eh. Po lele tuwalta tuwat. Manu leso. Iya kumai koi, lai moi lok pale tu. Tu mel tak balan mon lah, awale. Sebai lah le lung datang tak sabal bat. Pak miyal beach le lai le mama. De lengi si dungai au on na suale tai sa wale samila o ma ilalo I ta o ma suat tu ikele kai ta pa penga le tau melo penga le du mai ya iso le tunu le tau no mai nge kalau fai yo mai Samoa ya ole pale ai le mo ile office ngai update le pu mai lo malanga o ke lava pe malanga mai Samoa se pale po I te pawa ya mai la solta ele a mo lole
Te pena lo fale o sa lo casa. Ai le manino le tatu wata o ngole. Paolo le aso le se la. Ile ko na ta paunga ia. Te o ile so. O le Taufua pits fale. Yeah. E la tau fale ia. Tasi pe lua le se laulua fulu ta la le po. E la le fale le tu matoi o le o te no foi. Ngai ngu me le sfurongo tu ato la. O le lai le e la tau pawa. Ia la ko. Me po le fale le computer. So this PowerPoint. O fale luma ia le se e le ingi la ko tawa ngale moli o fale la lai tu e la ko tawa la lai se la lu se la to food sorry e se la ko fulu e luai lau breakfast ko e luai malautina it is la ko fukala so I think that's very cheap tango fi Masalo fale ia pea, pe se laulo fulu pe se lau se fulu pea o ngai le se palaka fo lele pa ngai lau a o lo ia uma afi pangala lau te fongi ke sau tono fale le e lai palaka e pa nga tele ngo folan fale la se laulo fulu ia e ke de kau sawe fa lau ke fongi fa ia tu that's when so amal office se la autos fudule ya la office que lo tato paleui toilet e pa le o tele mal pale no poi ba ingala mai nge Lalomanu lo pa ka se mo ka penga lo pale ngwalu le set up ya vale ya sawe lo le tae pero ko isi ai to telefon matu pero ai wala wal le pa long wa ku le ko uru marki sa bale ku piko le ta ko mai le se ibele tau ko e pu ka ko se fale ia la tu lan e o le si ba ngalai ba ia lang mumu mai o le si fo na ba nga Taufua anto ale le lan wana o lang tu fal o ya so le sila ba nga la tu mai o la lang pe lang mumu what color ai ku mai o fo la ye le pa malatu fal enga ya Taufua ato ala le pali fa nga ai nga po ye mai ta fa so e pa kai lau ta vale tu atu Iam pa nga pale o te leo po an tau le se feeling ko e pa ilo at lestain. Ya alba ingal na tu mai Taufua. O fale lumai e ka polengi e tu ilalo for privacy. E ta lai pa apea. Ya o i ka polengi la e tu ilalo pa apea ta la e malolo yai. Ma tau ngai ma Michael lale se di palangi mai oi Germany se amangi pamai mai ko sa fa ko lu ngi Samoa
He loved the place. If ngay Samoa patolu langa malanga mai. Yeah. Hopefully o manino lo ako kako o isi kaimi ale lele internet wale mangingo po ale mai puru yela lo Okay, but I think you pay to park I vaenga nei ngai ainga pela kurisi wa la ko paka mo la ko kurisi. Afa pela te pa ngai net fale o fale ya e pei lale fale ia matu waila ta vale no fonga atoa le sali lo pia le tato sungan le lua pe maliva le ua fai ia isi fale o le Taufua, vai nga tule tu o fale ia. Fale umala ia e tapuni puni ma le pawa, ma le moli. Fai nga whao ngai lau computer ia po a whaingi nei te mla palaka ma lau telefoni o le fale ui lea, toilets. So this is on the other side. Le ua pau si talu mai le sungami le la ua pai si fale o le Taufua ai le fia ngofo I peke te feke I te moi lalo I lunga o le matawhanga. Ia nga ila le I lunga I o. E isi whale e le awala lai o e tau lunga. I think air conditioner ia potu lai tu mai lunga I o. Tō ale toilets le kua koi I. Olo e mal no whanga. Siki wa ako ale pāle pakai ta vale. Mo I lantou luma o ia maluma o latou ka paka la le. That's Taufua. Yeah. Fale e luma ma fale lai tu atu. Lai te sila tu o isi fale lai kua. Apa ele o manino atu ia se koe pu ele ngo sa makamas si kamas sen fainga pu ele ai ia to e tu atu le lunga tatu jano o le ngolo pakarkali se I ta pena lo fale so I'm staying here ta vale la le ngo sa uma ta o kama ya pan sulu afenga o kama yo le special Ia ta vale lea o le Nissan Days, a small car, pate manga ia le run around. Baru sfulka la tu mulele ia ke tiu la pe alwa Samoa nei pe a fua fo ia pai sau ta vale. A ole o ka ta vale mai lauli ia mo ka fa ku inga ia le uso ia tunia mata tunia ka ti o ka mai sau ta vale ia. Kacaban balik mai itu le. Ya, katakanlah ale. Ya. Taufua Fifth Resort. And al entrance le nga ito no la Taufale. La hotel le tau ole no. Taufua Fifth Resort ole la ko. Ya, anga ya tulale ito ton. Fale ai o ia fale tani la ko fale ai kere fo ia malole tunu ule ia I ka sa bal melis pitole o le fale la le self contained le malonga toilet kongo I pe anga paule le fale self contained Wanga lo te tu pesa utonge le sken sa ngofo I pesa la wong sulu otherwise you all get out fale like o manga yo ma so this one's you got your own bathroom your own toilet extra like kilong tau yeah mai Lalomanu ngai vai ngole aso fa mai mo lo mole so tua la le
koe pu e whaalei atoa ia le. I tātou me pu ata leila iai. Ona toi nā tule I lunga le tātou wala ata ne Samoa Entertainment TV. Malon seifua ia. Tātou wheloa. Mangi whaile flow show I le baanga lea. Ia masalo e pu ata tātou ata nā nei. Pea whaile flow show ale Taufua I le poa nā nei. Le ua whailo mai pese po Elvis Samoa nā nei. So, Elvis of Samoa will be singing here tonight. So, Michael the man. Ya, se ya sipo mo ka pengalo pas. Palele. Selau tos fultana po. Ayan, ile breakfast ko e pailtin. Saluka ya. Oh, wow, kai Macau. Ya, le la wo ready le wo Aya. This would be my office for the next 2 days. Luas. Pale ai, the office. Kai ala sa per ko nga. Fai du au, fai tal. Ko ngai fatas. When you come to Taufua at Taufua, ele or out let's say we all eat together on one table. Ko fa kasi umala ulau. Ai fatas as a family. Bea e malanga mangi e Taufua o aso ia le vai aso e pai ala uia tausan. Lai fa awa wanga ku fa kasi ka ko lau ko ngai le sa. Po wa pai suina. Pia mela ia wale to e kasi lau kere. Oh, and then eat wasa kasi lau umi sa ai. So there will be things ya nga. Để là already cả wa. Fa tetel ya, le la already de fal. Mas ska me fu wai bai. Wa ire me ku la lo I pa sa wala ngol ngong. Tau le ole le fa mai mo kapu bai. Yeah, ole. I brought my own table. Ele ra there on sama. Ya la lau. Ole bai tula le to tonu ole fali. Ya Te fa alia kula kale wai ke wai. Dia malang mai nge ya. So afa peo se un ngali ya ol tapor bed ma single bed de la wa iwa mestina u me sai pa ya na ga yiso ya la e mo moli e mal power o so isa lengi power to tonu falenge ya le swinga manga ya la le we le power fa nga le laptop ya la lava iso office site ya pai. So yeah, set up like mobile office sa ngay le. I have tak. Ngalaw tanga imay le falling on the fale. Slaw tos full tala failaw breakfast ma. Alaw ya. Kako felo mana ya may lela ka ulilay may. Ya ko pu sis kako wak ay pa petel fa nuya tule tua ya tayaw fo ila sa Angal leo le tua ya to ya seu ainga. Kako felo soifo.